Welcome to Apostolic Faith Church, the Swatini Show. Listeners are reminded that some episodes may contain sensitive content, and we encourage you to use your discretion. The show is for informational and growth purposes and is not a substitute for biblical study or professional spiritual counsel. The views expressed in this show belong to the individuals who are speaking and do not necessarily reflect the beliefs of our affiliated organizations or the broader Christian faith. Ngithatha leli thuba ngilibingelele emapostoli lamahle insambama egameni lika Jesu Kristu, amen. Lo ngibingelelako ngubaba nami ehlelweni lethu Apostolic Faith Church show eSwatini. Angihambi ngepha bazalwane namuhla ipinzanjeni kukhona lesibukele emsindo lokumusmile lakade bese siba naye photographer wethu Butilingene Shababo, sibe naye lusibukele i-video production yethu kube ngusibusiso Mdlela. Sihamba naye baba Mhlungwane lo nguyena producer wethu. Namhla ehlelweni bazalwane sithatha leli thuba simemukele noma egameni lika Jesu Kristu, amen. Sithatha leli thuba nje bazalwane singena ngengoma Masango Vulekani, ingoma yamadodana asepostile lithamba naye umsimi lapha imbekelweni ebukela igatsha lasembekelweni umsimi. Mhlawumbe nje umuntu asengakachubeki kakhulu ehlelweni sinaso simenya sethu lesicabile lesita sethula kafishane sisengakaqali nje umuntu athanze ukuthatha nelithuba abingelele kubabe mengameli wethu babe TZ long controversy waseSwatini, sibingelele na RO Mr Khumalo South Africa na ICO babe umfundisi Sande. Siyambingelela abaphathi bethu nanamuhla insambama. Umuntu sichubeke bazalwane sisathi lapha umusa wapostoli Utibongela singaswati lamahle kuthi nathi kuleli hlelo leli nanamuhla sithole leli thuba kuthi besingathi ngena kuleli hlelo. Namuhla bazalwane njengoba ngishito ukuthi angihambi ngedwa sinaso sikhulumi sethu lesicavile make wethu lapha make Mrs Wakagama longusihlalo wabomake eApostolic Faith Church jikelele eSwatini. Sithathe leli thuba sikubingelele imbhokane namhla ehlelweni. Siyabonga kakhulu siphilile kakhulu Nkosi. Uma sengathatha ithuba ukuthi ngivusele ebandleni lase-AFC, ngivusele indlunkulu yethu ephumela ukubabeka isiko Gcwabesanda, ngivusele RO wethu Korichi, ngivusele country overseer wethu babe-TZ Dlamini eSwatini. Ngibuye manje cabangele ngabusile sicheme sabomake umsala wabomake eSwatini. Ngichamba ebandleni lase-Central eSwatini phase kuhole ababe eyisuka-ke umfundisi wami. Siyabonga kakhulu umbhokane nabakithi kusihlonipha make ngesikhathi sakho lesiphe sona. Siyabheka ukuthi abantu abadala bahlala bamadasa but siyambonga uNkulunkulu lona ukuthi nje usiphe lithuba namuhla ukuthi besingehla kule show nivume isicelo sethu. Kubonga kakhulu umbhokane. Lokho nje kafishane manje ukuthi sigcine nje la kuhlelo lethu la namuhla kuthi kafishane kuxoxisana nje manje akusiko lokuthena longakanani ngasishumayeli kuxoxisana nje kubukweta umsebenzi inkosi lethide yabathwesawulo njengoba kusetethulile manje uthi umoya esihlalo wabomake jikelele Apostolic Faith Church. Kuyasho ukuthi kumsebenzi longasikholula lo lomkhulu. Sibonga nje leli thuba umbhokane ukuthi usiphe
kancane sisatawuya nje makethe sigwinye mathe sitawuse sichubeka nato ke tingxoxo tethu tanamuhla. Kafishane sesibuyile bafostole breaking yethu sesitawungena sicale sikhulumisane nawe make kabambi kuleli hlelo lethu lase Apostolic Faith Church show eSwatini. Kucala nje make sibude nje kafishane ukuthi ingabe yini nje liyakuphutha ukuthi wemukele inzima yekuba ngosihlalo wabomake eSwatini. Ngiyabonga Dlamini kunene, ngiyabonga Nkosi. Lo mbuzo unginikete stress anyana ngoba mina nangisuka ekhaya ngika convention ngangadi ukuthi kunelikhetho Nkosi. But ngangakadibaleli ukuthi kulolu khetho ngafike ngihlangane nalesigameko lengahlangana naso ukuthi ngibe ngosihlalo phuma-ke eSwatini. Ngesha nje kuko konke lengakusho Nkosi ukuthi kuko lokwangikhuthaza ngabona isandla saNkulunkulu singenyula emkhathini sinabomake bebakhona bomake labe bangabonakala ukuthi bebangenda kahle kakhulu kunami nalabangcono nje nge-level of education, but uNkulunkulu wagobonzela wabuka mina. Kunaleli live nje lapha ukuthi hlabelelo lelithi hlabelelo 113 yathi uNkulunkulu nakahlede ezulwini lakhe akahluleke ukubonzela abukele izulu abuke umhlaba aphakamise ukuswela athinsithe ethuleni lemlotha. Lokwangikhuthaza ukuthi nzithwa nguNkulunkulu angithathe angibeke etulo labe ngacabanga khona ukuthi ngiyake ngibe khona nami ngangadithembi, but uNkulunkulu wangithemba ngalomsebenzi. Nekuthi-ke uthenjwa abazalwane bangethemba abazalwane baphakamisa igama lami bangivotela. Ngabona ukuthi mhlawumbe bona khona labakubonako kimi mina lengakuboni kimi. Ngakubona kulithuba lelihle ukuthi no angiseve uNkulunkulu ngalo msebenzi abangethembe ngawo. Siyabonga Mpokane, ngiva kahle nje nawe uthi uNkulunkulu lasezulwini uyabagobonzela uthi ufuna lo inhliziyo yakhe. Sibona ukuthi nawe wawuthatha wamukela lo msebenzi njengoba kukhomba Nkosi. Kuchubeka nje Mpokane ukuthi njengoba sewungenile ke kuba eofisini kuba ngosihlalo wabomake walemukela lempilo uNkulunkulu lakuthwese yona. Ngabe nguyiphi nje imibono yakho njemake ukuthuthukisa iminyango yabesifazane kule libandla lase Apostolic Faith Church? Nkosi, lapha ukuthuthukisa iminyango yabesifazane lokungangijabulisa ukuthi ngibone bomake bakhuthalela kwenda umsebenzi waNkulunkulu. Bakhona ukuthi batinikele ekwendeni umsebenzi waNkulunkulu. Ngomsebenzi waNkulunkulu ufuna ukuthi utinikele utikhulule kwenda umsebenzi waNkulunkulu. Nekokuthi-ke lasingavulekelwa nje ngemathuba kulesicheme sabomake. Sivulekele ngemathuba ukuthi sende ema-workshops lapho sitawuhlangana khona kulama-workshops sibomake sibe nekufundisana, sibe nekufundiseka futhi. Sifundiseke etintweni letitayithuthukisa lewini yabomake. Etinhlelweni temabhizinisi ukuthi sibomake singatiphilisa kanjani njengoba emathuba emsebenzi angasekho. Uyabona naloko ukuthi nawungabuka nje emakhaya lamaningi asimamise bomake. Manje ufuna sihlangane sibomake sizame konta letindlela sizote ukuthuthukisana. Amen. Siyabonga make ukuthi nembala vele isandla saNkulunkulu nasikhomba sisuke sikhomba umuntu lesibona ukuthi kukhona indlela lichaza ladala ukuthuthukisa libandla iPostoli njengoba kusho nje manje ukuthi kukhona nawe imigomo nemibono loyibekele ukuthi usafisa ukuthi ngesikhathi sakho sekuseva lichubeke. Ngabe nje make kubuta nje Mpokane ngiphi nje imigomo lebalekile loyimisile ngesikhathi sakho sekuba ngosihlalo? Lana ekubeni ngosihlalo kubeka imigomo
nangibuka umgomo yasepostoli imigomo yasepostoli Nkosini postoli usebenza ngagama akufuneki ukuthi nasisebenza thina siphume kakhulu kule migomo ukuthi sengathi na ungenile ukuthi unikwe leyo role ukuthi sisebenza kunamsebenzi na bese sowubeka yakho imigomo konke lesikwendayo sisifuneka ukuthi singaphumi kulo mgomo wasepostoli lengukufise kakhulu lengugcizelele kakhulu ngoba kugcizelela kwesikwendayo sigcizelela lokho ukuthi bomake kubalulekile lokho ukuthi na umake uregister ube lilunga lelicinile lasepostoli igama osifundisile ke ngebulunga ukuthi before ube lilunga usuka kuphi kuye kuphi but nje siyacela ukuthi bomake babhalise epostoli watiwe nje ukuthi umake ukazumba ukuthi ligama lakho libe khona esekhethini yakho libe khona naseSwatini libe khona nakuregion nokunye ke besigcizelela lana ngoba siyagcizelela kwembatha kwethu sibomake kufuna ukuthi nasibomake sembathe kahle sembathe kahle Nkosi nalomthetho walokwembatha kwalesembatho sethu singawujikisi nzawo ngawubona ijoyina thina sifike kuthiwa ijoyina inzilo nawuzilile nawudilile kuneqiniso ongatenti sifisa ukuthi lokho nasisela office kuchubeke kube kanjalo ukuthi bomake babe njengabo tiketi tabo liyele ngaphasi komadolo make azithe kahle abe muhle lokuthi ke sibe nendlela yokuthi sikhwama sabomake siphakame bomake basebenze siyabonga kakhulu uMbhokane naloku ukuvanje kahle ukuthi nesimatshe sikukhona imigomo lebekile ukuthi kusebenziswe lo gama because lokuyaye kube i-challenge noma insayi kakhulu bese siyayida bese sifaka yethu imigomo eceleni kanti ikhona imigomo lebekile ibanda siyajabula nje kuva Mbhokane ukuthi nisawuyenda yonke lemisebenzi misela ukuthi ningaphumi nakule hlelo lelibekiwe nje le-Apostolic Faith Church kubuya nje nguvile nje ukuthi ngisathi ingconywana letinye nje make kumlethela kuembuteni ukuthi ngabe ngiphi nje letindlela lokuqinisakisa ngato ukuthi imisebenzi yeminyango besifazane iyahambisana nemisebenzi lomkhulu kanye nemfundiso yebandla lana lesikwendako Nkosi ukuthi kuko konke lesikwendako kuze singabe phambuka endleleni sithatha teluleko kubantu abadala bomake sinamake nengamela into siyayenda sikwende sihlangane singeke komiti la ngingusihlalo khona la komiti sithi singadenda letinto sithathe sibophe sibone ukuthi yabona lokho sitawuhamba ngapha asiveli nje sidume nabo siyajika sibeke kumakeme ngamlisana naye phasi ukuthi manje sifise naku kuyalunga yini akuphasisi lokumaleka ukuthi sikwele lokho siyabona ukuthi cha nangabe abantu abadala bakuvuma kusho ukuthi kungiko asihambe nabo nekwakuthi ke nangabe nje sinetinkonzo letinkulu ndawubekisa ngabo convention sibile saba nemthandazo nomacala omnyaka baholi bethu siyaba involve lokuba involve sendela lokho ukuthi nangabe kukhona lokuhambe kabi njengoba sathi nje ukuthi laSwatini kune-BOT i-BOT ngabo lababuke kufanele kuvuka kwelibandla lokho sibabe khona sifuna lokho babe khonela ukuthi basilungisise lapha singakendi kahle khona lokho sidelusa lokho ukuthi singaphuli lemigomo yelibandla siyabonga Mbhokane ekuva ukucacisa kabanti ukuthi noma ngabe simisile nje niyafisa ukuthi nabomake babambe lendlela lekuyona yona ibekiwe nokuthi bathuthuke ngendlela niyangijabulisa nje amagama ukuthi niyathathisa abantu labadzala asinye isikhathi vele ukhawuthi sebantu lababekiwe emandleni gcina sebatendela nje but siyajabula kuva Mbhokane ukuthi nisekubambile lokho sesitawuya elikhethweni bazalwane ekafishane sithi kugunya imali
Buyile bazalwane kuyawugunya imathe solo siyachubeka nehlelo lethu Apostolic Great Church eSwatini Show. Lakhona sihleli ke cabangele igama lokusihlalo wake jikelele eSwatini. Sibuya singena ingoma umsi wabapostoli. Basi kwemfundisi Dladla lapha eShikishini. Lithi lelivesi labathi thobako lababita ke lathi igama labathi thobako. Labambita kuyabheka amen. Ngicela sichubeke make sibhokane nehlelo lethu namuhla. Make besisaxoxisana la ngerole yakho nje eSwatini. Sesingena kulesigaba la khona make ukuthi ngabe make besingacela amane usichazele lohla lelimcoka kanye netinhlelo letichutshwako njengamanje eminyango wabomake eSwatini nangabe tikhona manje. Ngiyabonga Nkosi. Eminyango wabomake lokhona mithandazo abomake besile. Lapho bomake baye bahlangane khona sesithi siya eklasini. Le klasini sifike sifundisane ngempilo kaNkulunkulu. Sigcine ke evini laNkulunkulu ekuthandazeni ngoba phela ukuthi siphuma ke umthandazo. Sifundisane ke nangempilo yasemakhaya. Eklasini kufundwa konke. Leklasini sifundisana ngisho nangekupheka. Nangekuthunga impahla ukuthi nawumake njalo ufake okudzabukile. Sifundza eklasini. Phindze ke neminyango siba nayo i-convention yabomake. Kule convention yabomake kuba letinhlelo letiningi tetifundvo lapho sifundisana khona nalabasha bethu basuke bakhona nabomakoti abasebancane bakhona. Kulolu hlelo le-convention lapho kuba letifundvo letehlukene ukhanze ukuthi silandzele tempilo selokhu kwakhiwa manje. Silandze lababuke kuqala kutochushiswa bomake. Silandze kufundwa nje izinto letiningi Nkosi nangempilo yamake ukuphatha ekhathe ebandleni emangweni laphila khona emsebentini la akhona khona impilo nje yamake iphelele kusho kanjani. Uyasithokozisa kakhulu umbhokane kuva ukuthi kukhona tinhlelo letikhona letendele ukuthi tithuthukise bona bomake nokuthi bomake bativele nabo ukhona ba-part of lelibandla lasePostoli. Lokunye nje make sichubeka nehlelo kubuta ukuthi ngabe bomake bona benda njani kwenta kube khona kufundzisana nekuthuthukiswa kwebuholi ikakhulu kubesifazana la sebasha. Amen. Inhlelo takamoya Nkosi kukhona la kulo lesine sisebenzisa lo lesine kakhulu thina sibomake ngoba lesine vele lapho silungiselela khona imiphefumulo yethu. Nalokuthi ke Nkosi la kulo lesine njengoba sengishide la zitule impendulo tami tipho tifana lutho ngilapho sifundza khona konke. Kunaleli vesi nje lapha chapter 1:5 kukhona ikhathi sikwathi akayicele kuNkulunkulu lophana ngekungafesi. Uyabona lekulesine sisuke siyocela lophana ngekungafesi. Siyabonga kakhulu umbhokane solo sihlelisene naye make gama longosihlalo wabomake eSwatini jikelele. Sisaxoxisana naye bazalwane kuningi lesikufundzako nalesikutholako lesikholelwa ukuthi konke lokho nabomake batawubona ukuthi nembala i-Apostolic Great Church eSwatini kubo ihlelo labomake alikahlali phasi liyatithuthukisa ngetindlela letichubekako naletimukelekako futhi uNkulunkulu. Siyajabula nje ukuthi make gama la uyasivetela nawe ukuthi libalibandla bathuthukisa kanjani bomake eSwatini kuze kuthi nabo bomake kubonakale ukuthi bayathuthuka because libandla lelingilona lelimcoka ukuthi libandla lelithuthukako ukuthi bekukhule etakamoya kakhulu nje ngelinamba kuphela. Amen. Sitawuphinze sigwinye emathe bazalwane, sitawuphinze sichubeke futhi nehlelo lethu kafishane. Thank you.
Sisaqhubeka nehlelo lethu make siyabonga nje lokuthi solo sinaye ehlelweni bazalwane siyathemba ukuthi nani emapostoli lamahle niyalithokodela lihlelo lethu le-Apostolic Faith Church eSwatini. Siyajabula lokuthi nisijoyine nani bazalwane utova kabantu because kumcoka bazalwane ukuthi sathi ukuthi elihlelo eSwatini Apostolic Faith Church isebenza kanjani netinhlelo letinengi kungimanje nje solo sihleli naye make gama lo ngusihlalo wabomake eSwatini. Kuchubeka mbokane nemibuto nje lembalwa ukuthi ingabe ngutiphi nje tingcinamba letimcoka lenibhekene nato njengamanje nibomake eSwatini senza lo msebenzi. Ingcinamba ngosinato ukuthi bomake ekwesinabo abasibo bomake sinabo lenani labomake lesilibala ukuthi bangaba bomake mase kubuywa ekurejisteni khokhela imali bomake bethu abaveli uyabona bese le nombolo lesinayo iba yincane kulaba labangamalunga ngalokugcwele ngisho kanjalo ngoba laba labangaregister ngeke sisibamalunga ethu ngoba abekho emabhukwini ethu kanye phela lokubhalisa ubulungu abucali la kubomake bucala ebandleni nokuthi na ungumake uba lilunga eAFC uqala lapho ulunga eAFC kuyakhulunywa ngamembership no200 kukhulunywa ngayo ufuna uqale ngumake ukhokhele 200 membership uyabona so uyabuya ke la kithi bomake so ukhokha le mali yakho yebulunga kubomake sitokwathi ukuthi la kule sicheme sabomake sikhona ukukulandzelela noma sekuphi ukuthi ulilunga ligcwele lokho kuyasilimata kakhulu la kubomake phindze ke naloko ukuthi ukhona nanomunye umkhutshana lomobo lo wentekayo khanze ukuthi lo make uyeda naqala umnyaka ayifake le mali yonke njengalokhu sengikubalele ngosuku kuneminikelo lesikhokhako ayishaye yonke suke lapho twe makanyamalala ungamadi ukuthi lo make ukula mkhathisi nomnyaka uyabona utawuthini ke lapho ulilunga kanjani ngoba na ungumzalwane akafanele ukuthi ukukhondele imali yakho le tinto tiyahambisana nguwe nale mali uNkulunkulu ungidzinga nobabili ngoba phela imali sisebenza kuNkulunkulu musa kuthumela imali uma nawe landzela lapho imali yakho khona lokunye ke lokusinikeka inkinga ukuthi bomake labanye bayahlala nje bangadihluphi nokulandzela noma bekuthiwa kunekwata kuphi lo make uzumkhumbule mhlawumbe ngalenyina uma uzibala ngisambona washona lokunyamalala nako kuyinkinga lo ngoba akufuneki ukuthi unyamalala emehlweni abazalwane uyabona lokunye ke naloko ukuthi siyazama la ukuthi sikhulise sikhwama sabomake asisekeleke kahle ngesikhathi kanti kuyadzinga ukuthi basisekele ukuze lesikhwama sabo bomake ngoba akusiso sale komiti akusiso samake sihlalo lesikhwama salabo bomake la Swatini ngoba kulesikhwama sifise into letinkulu inkosi manje siyafisa lesibasisekele kuyasilimata ukuthi bangasisekeli ngoba lokunye lokusinika inkinga lokho siyabonga mbokane kuliciniso vele ngasinye isikhathi siyayisibuke nje ukuthi laba lusabantu baba nema-challenges noma babhekane netingcinamba njengalokhu sokubalile but siyakholela uNkulunkulu ukuthi bazalwane batawuhamba baphenduke because njengoba usho ukuthi lokhu bazalwane bangakhondi njengemali yabo but nabo babe khona sinalo ukuthi-ke lokunye bazalwane lesikufusatako nje ukuthi noma ngabe ngimuphi umsebenzi ebandla noma ngabe ngisiphi isigungu kumcoka kakhulu lokho ukuthi athana lokusekelana nje kulapho labane khona imisebenzi labanayo ukuze sitawuthuthuka njengoba i-emblem yethu ithi isho ukuthi one board lokusho ukuthi konke lesikwentako kumele sikwente kanye kanye. Siyabonga mbokane ukuthi kubuda nje manje ukuthi ngabe ngimiphi imiphumela lemikhulu lofike ngesikhathi sakho lefikile ngesikhathi sakho sekuba ngusihlalo wabomake. Imiphumela lemikhulu
Yawubona khona ukuthi hawu ngiyathi ngathi umuntu usesebenzile. Hey, ngikubona nje ukuthi usebentekile ngibona lokuthi inombolo yabomake sesinayo sisekhulu. Noma ngikhalele ukuthi ababancane abarejistaro ababancane but inombolo yabomake ikhulile Nkosi. Ngokuthi-ke bomake bazamile kakhulu ukukhulisa isikhwama sabo. Basikhulisile isikhwama sabo bomake akusafanayo nalasefree. Sekungcono. Nalokuthi-ke ngikubonile ngathi ngikubonile bunye. Ngikubone lapha nesahamba ngoba bomake bayadwiseka Nkosi. Nakuthiwa nje na siyabonga Good Friday aphuma bomake nginombolo tabo. Nako lokho ushintsho lengibonile sesekhona la office. Bomake bayadwiseka kakhulu noma siyagrijima bayaphuma nginombolo tabo. Noma nje kuthiwa ke emakwateni etinkonzweni etiningi na unganalo nje nawe Nkosi ugcwala bomake. Lokho kuyasakha. Ushintsho lengilibonile ukuthi ayibomake bathethe lokunye kujika bajike ngalenye indlela bafinisela nyalo noma siyaphi. Noma kuthiwa bakho lethu siyaphi sihamba nabo. Kuyathokozisa Mpokane kuva lokusho ukuthi bomake bayakhombisa ukuthi imbandzakanya nemisebenzi webandla neyomane inombolo tikhula nje kuyasho ukuthi libandla liyathuthuka ngaleyo ndlela. Ngabe nje Mpokane ngutiphi tifundo letimcoka lotendile kulenzima yebuholi? Sifundzisile sifundzisile ejoyina kakhulu ngoba ukugcoka kwalengubo kumgcoka kwalengubo sifundzisile ukugcoka kwalengubo kusibomake ayiphathe kahle bayigcoke kahle. Ngafundisa nangetasha Nkosi. Okay-ke wena tasha vele ngakucala ngingakabi la office. Bengayifundisa ngoma convention. Sengathi nje nase ngila office ngifike ngagcizelela ngokuthi vele thina siyatasha sihluka ngalokutasha thina eBonamap. Siyatasha nje asiwafaki lamakrembeleni akasiwa aseBonamap lamakrembeleni. Thina siyatasha ngesibe bahle. Nekuthi-ke sigcizelele sibomake abatimisele ekwendeni umsebenzi waNkulunkulu. Ngoba na ungatimisele akufuneki ukuthi umsebenzi waNkulunkulu na uwende nje ukuthi uyindlulisa. Uyabona? Lokho kufuna ukuthi utimisele, utinikele, ufake emandla akho onke nenhlitiyo yakho yonke nengqondo yakho yonke. Siyabonga Mpokane solo sihleli naye Makegama longusihlalo wabomake Apostolic Faith Church eSwatini. Siyaxoxisana nje kabanti ngemisebenzi uNkulunkulu lathe kumethwe sawona lamthemba ngawo nelibandla lelabuka ukuthi angawuchuba kahle lo msebenzi. Kuxoxisana nje bazalwane ba-Apostolic Faith Church kuyathokozisa nekuva ukuthi make asesekhona esihlalweni kunelichaza lalidlalako eSwatini lokubona ukuthi bomake bathuthuke kafishane. Ngabe nje Mpokane sesitawuya ngasemaphetheleni ohlelo lethu nomaphi emathuba akho emasu lamakhulu ekuthuthukisa umnyango wabomake kulesikhathi lesitako njengoba sikucela kaza ukuthi mhlambe ne-term of office sengakapheli nikhona lokunye nisabhutsa ukuthi ingakaphume office iminyango. Ngabe kukhona yini letinye lokufisi lenato tifiso telikusasa ngabomake? Siyafisa sibomake lokho ukuthi njengoba nje sasibomake bemthandazo kube besingavulelela ngamathuba manje lokuthi inhlelo tibadiningi. Nyalo nje lesikwendile lokuthi sibe nawo umthandazo naqala umnyaka sawucela ukuthi sibe nomthandazo naqala umnyaka nanaphela umnyaka. Besifisa ukuthi lo mthandazo kube yinto yakho ukuthi nje mhlawumbe ngeminyaka singaba nawo night prayer mhlambe ka4 sitokwadana kangcono nabomake nokuthi-ke sivuleleke lamathuba ukuthi sibe nabo social gathering
sibe sodwana labo ngoba kuzivulala amathuba ethi sichubeke satane kulama social gathering sibe nalokufundisana into letehlukene ngoba bomake banemakhono lakahlukene bakhona laba mandawo bekusanga into letimalula nje ukuthi bakhona labenta laba diphilisa ngemarket lo munye akazana selake amarket ngalesikhathi esihlangene lo munye utakufundisa kugaywa kwento ngomane ukuthi mina ngihlangana into ngomane mfana banifana nje bafundise ngento ngomane kodwa nasingabi nalama gatherings ngeke sikhona ukuthi sichushisane sibomake ngempilo kulama gatherings sibuka lokho ukuthi singaba nako ukuchushisana ngalempilo ukuthi nje sesivuleleke lamathuba ukuthi sibe outside church okenje umfundisi Justice wabekisa ngokuthi kune clean farm lokuthi nathi singelibandla labapostoli sibe nabo labo clean farm ngoba le clean farm litaba khona nalelivu laNkulunkulu lapho sizama nje lokuthi angithi esontweni sisuke sibambe kakhulu nalesimilo uyabona Satane ekhathi esontweni Satane nangaphandle esontweni uyabona kangangoba nangingekho la ephomini sihlangana edolobheni kukhulu ijama ke ba uyabona nasingaba nalelo thuba lelo ukuthi Satane nangaphandle kwesonto etindzaweni letikahle lapha singeke sihlambalade uNkulunkulu khona ngoba kuko konke lesikwendayo funa simhloniphe uNkulunkulu. Siyabonga Mpokane ekufa ifiso letihle kangaka lokuthi nje lelibandla lethu lithuthuke futhi kulingene nasetinhlelo letiningi siyakholela ke ukuthi konke letifiso leninato Mpokane nisesebenza ehofisini uNkulunkulu lithi iBhayibheli nguye lo ophumelelisa kwethu thina ekuhlela siyajabula nje Mpokane kulokhona siyathemba nebapostoli basabukele banawo kunikhona lichaza labangalidlala kusekela lona mbono leninawo make nisehle khona esihlalweni siyakholela ukuthi umlona lona atitsitsitsa nje athi naye afune ukufaka lutho singachubeka sesifika nje emaphethelweni Mpokane elihlelo lethu namuhla ungabe nje ngumuphi nje umlayito lofisa kwendlulisa boma ke ePostoli eSwatini kuboma ke eSwatini nje samumlayito ngawendlulisa ngathi boma ke ngiyabonga kakhulu kuba nje boma ke nitiphethe kahle boma ke Nkosi behlukile basho njalo basiphesha beta esontweni bamamathela ungathi tonke izinto zihamba kahle kanti bajabula etintweni letinkulu ekubaphethe kabe emakhaya bathi bete esontweni with a smile bathandaze with a smile ngetinyembeti ngoba bathandaza ngetinyembeti bomake ungathi lemakhaya yonke into ihamba kahle nako lenkuthanda ungaboma kithi abachubeke bomake baqine emthandazweni ngoba umthandazo unemandla basuka emthandazweni batawula imandla nekuthi ke ngindlulise nje uthando kwami kubo manje ngiyabathanda kakhulu wangathi nje uNkulunkulu angababusisa bangasweli bangalambi bomake ngoba ngabo tinsika tala masonto ngabo tinsika tala masonto into tikukukade netifukamele damabandla naloko nje enhlizweni yami Nkosi bese sengendlulisa ukubonga kwethu ningimemele ihlelo lelo ngeke akubitele entweni bese yakushiya ukukonke nje ngokufundisa ukuthi uNkulunkulu uthembekile akakubitele enzansi bese soyakushiya wahamba nawe wangibidela kumsebenzi angikaze ngambona ngishile hamba nami wangikhethela nekomiti lengiphethe kahle kakhulu lekomiti ngicela ukubonga kakhulu akusiyo ikomiti nje lapha sesibosisi lapha ekomiti nalokuthi asilahlelani ngemisebenzi kukonke nje ngibonga kakhulu lekomiti siyabonga Mpokane sikhathi sakho lo siphe sona
sesifika emaphethelweni ehlelo lethu namuhla AFC show eSwatini lapho besihledi khona namake Gaba lo ngusihlalo wabomake eSwatini jikelele. Sibonga isikhathi sakho Mbokane lo siphe sona nanamuhla sinento lesititholile ngijatshulisa nje ngamagama lo wakhipha la gcineni ukuthi bomake uyabathanza nathi nje sisho njalo kulawo mavi sisekulenyanga yabomake la khona be celebrate ukuthi bomake solo sisho njalo nje sithi bomake siyanithanza nathi Mbokane sibonga kakhulu ukuthi usihloniphe usithanze ehleleni lethu nalapho ukuthi leti lokho losokushida Mbokane siyathi ukuthi usukutala kakhulu ibandla lethu lase Apostolic Faith Church kule mkhakha ikakhulu yabomake noma ngasasiko nje bomake jikelele kukhona nathi la khona libandla litawucutha khona bazalwane sibonga kakhulu sikhathi senu bapostoli ukuthi lihlalisane nathi ehleleni iApostolic Faith Church show eSwatini la khona bazalwane sithi kuxoxisana ngetindzaba letitsinza lona libandla emikhakheni lehlukahlukene sithi kubukela lokuhle amapostoli etinhleleni netilandzelako inkosi inibusise nonke sitawuphuma ngengoma lesitayithula lapha madodana asepostile egameni lika Jesu amen. Thank you for listening to Apostolic Faith Church eSwatini show. Oh no! Lo mlayito bolethelwe Apostolic Faith Church Zombodze Media.